Ni homuka kuri thibitari nene ya Embu thutha wa kuruguria wadi ya HDU gutangikira arwaru aria marabatara ubaciriri wa gikiro kia iguru matathiete wodi-ini kana kuheo rutha rwa kuinuka. Cici wa ũgima wa mwĩrĩ mwena ũyũ Jamal Runyenje augĩte nĩ ikinya rĩa bata harĩ gũtangĩkĩra arwaru arĩa mĩoyo yao ĩngĩtharwo na ũrigitani wa hi na hi, na koguo thirikari nĩ ĩhotorete kũgacĩrithia motungata maya thibitarĩ-inĩ ũyũ. The first response ambayo utapata could be just the decider between life and death. So we have sat as a team and we have agreed in principle that we will prioritize emergency services ndio tuweze kuokoa zile maisha ile wakati ambayo inatakikana. Mũrũgamĩrĩri wa ICU thibitarĩ-inĩ ũyũ augĩte hararĩ na nditi kana mũrigo wa gũikara na arwaru kahinda karaya marĩ na ũnyihu wa itanda, ũndũ ũrĩa ũrahinyĩrĩirie mĩeke yao ya gũtangĩkĩra arwaru aingĩ, makiuga rĩrĩ nĩ itemi rĩkũmahotora nginya kuoya arwaru a kaunti iria mariganĩtie. Umekaa na mgonjwa miezi 6 kila wakati, unaona mgonjwa sasa ameimprove, anahitaji kwenda nyumbani. Alafu ukisha improve pia kwa sababu ya hiyo vitanda venye ziko nadra, unapigiwa unapata mwingine anahitaji hiyo facility ya ICU. So inabidi sasa udischarge huyo mgonjwa aende ward. Okay? Na unapata saa zingine ward kuna changamoto kwa sababu number one alikuwa anahitaji maybe an extra care that ward haiwezi pata. Facility inaweza ama iwa inatibu wagonjwa kutoka zile kaunti ambazo zimetuzunguka, wagonjwa wa Embu County, wagonjwa kutoka Kirinyaga, wagonjwa kutoka Meru, wagonjwa kutoka Tharaka Nithi, kutoka Isiolo, kutoka Kitui na hata Machakos. Kwa hivyo kufungua hii HDU ni manufaa kwa wagonjwa wetu kutoka mahali mbalimbali. Tuko na madaktari, tuko na nurses, tuko na clinic officers, the best in the region. Wanatarajia kuhudumia wale ambao wataletwa hapa. Thibitarĩ ũyũ ugĩte nĩ ũtanyĩte kwagĩrithia motungata mayo ũwega gũkinyĩra gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo kũgacĩrithia ũrigitani wa arwaru a gũkoma na arĩa marabatara ũrigitani wa gĩkĩro gĩa thĩ. Katika hiyo hospitali peke yake tuko pia na process, we are doing a state of the art emergency and trauma center ambaye tutataka kugawanyisha zile cases za outpatient za kawaida na zile ambazo ni za emergency. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Waithĩra Nduati wa Mwangi.